Mama wakwaba wofreme Adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo enano Saturday NPP supporters ni bi eko UTV ene adwumayefo mo ho ekonya akasakasa. Enam so ena GJA Ghana Journalist Association Edinkrata Abamonten a omo akondeme enano akasakasa ekoso ewo UTV no na ebusuafo ewo sensemi mu ena owura wo friend Raf a we communicator edema NPP amayoku no ewo Ashanti region abekasa a ochire se eye Ghana Journalist Association enano akwame A+ eti UTV etete letter a NPP for etro edekoma omo ewo national television so no na GJA for omo we hemfa afenso A+ ena Bulldog omo tena UTV edi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ena eye Vice President Dr. Bawumia Atemino GJA ehemfa ena na omo ewo na ebusuafo ansa na mede ensema ura Raf akane enje ensem no emu enchiremu kakra United Showbiz eye programmer omo ye Saturday bia ewo UTV nkane no na eye Nana Mama Brown ena na hosti asisi eye Miss G ababe take over na program no eye Showbiz program no eye programmer omo designing ema entertainment pe na politics enka ho abra Nana Mama Brown ewo ho no I quite remember say politics ehun sem bi ba na enya de omo discuss ewo show ni so empombe discuss ya na ye 1-2 bi na betwem ba kame akoye say nansen United Showbiz no meaning so omo changing from entertainment to politics so untimi hu ene kwam A+ ena Bulldog ensem ekoso wo ho na yasem keto akra eno ena NPP for etro letter de koma UTV say letter no kra don't think say na ye letter bia ye letter omo patch say show the man enkoso bio anase man omo mbo NPP for din bio anase bibisa because NPP for mo nim embra ena constitution no e ma kwan say program bia utimi eye program TV station media houses ni na intino NPP for mo anse da so omo tro letter e de akwakọ ha omo na mom ensem omo tro e wo letter ni mo omo e kire say omo ka kire UTV for anase omo mpenifo omo host sa program no say first no omo nim say entertainment program but say no omo in politics there and NPP for so e wo kwan so omo so ekotro omo adwen e wo program ni so say NDC for eye Bulldog and akwame A+ and say o attack NPP amayoko no omo kasa NPP so right so mbe you omo no let ekodu UTV pe anase despite media no and na me nim ekwan a kwame A+ nisa efa so e kan otete letter ni mu ewo TV so wabra obia ehwe bi wiasa fa ni nyina ehwe enam sense mi so ena nano Saturday NPP supporters omubora UTV a omonye omunya akasakasa but concern enipa bebre raise ni say authorities are more kwan anko mu ntimi nwrem ena afen so omo nsem omo de call ni say eye nsema na eye ntokwasem anase and the cabin same be and Kenya de omemo no mwrem name omo kwa kwakire omo adwenti na enam so authorities ema omo kwan omo ekokire omo adwen de ensem bebre aba na e wo sensemi mu na Ghana Journalist Association Edinkrata Ababonten omo ekire se eye NPP supporters na no ade omo koye no esese Ghana mra enu omo di na e wo sensemi mu na owura Raf a waka NPP communication team no ho e wo Ashanti region edin se bia beto dwo mo ekire aden His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo onye Ghana ni ana onye nipa atemdidi amudi ni nyina no ono wakasa na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ne bone ene so the free SHS abre Ghana for ne bone se waba be yi kwan bone bempa na Nana do wa ya ende ni din aye trapia da Ghana for ya no ene yes the papa ya ne yasem keto akra yenti ensema ura Raf ede atija even against the law. We are not even into that. Article 162.4 Omayini speaks against it. Omayini yeti hey. Yem pese ye ne sompa TV benya problem bia dan e Ashanti region ha. Eduru time bia yeti fia Omayini mo kan sem ni bi etwi ye ya. Me asua bibia firim. Omayini I'm telling you.
mutimi kan sem de bi yetwi ya I say Jumade who ya dem kan so bia no obeka to say no kwa woni me kwa me chirechire yaw me say asante semba na mo kan mutimi kan as party executive etimi twimi ya nanso me hu se ne yiem na ma ya ni abaye ho so but here sense on UTV issue senye UTV program we no mind entertainment and omo ka say MPP mfo obi mra memeti we A+ onim nyansa ncheme so ma A+ akonya say on discuss political issue na me so meeting nche na okana nya no kra metime ya no na mu koye no kwan ba ko me nua dodoviti hey me ka bibi na nya ono so be ka bi ama party no so we ne saa dia na hu say fairness ba o create platform na o find whole vice president na wo twabo no di na tem kan sem anya fa ne ho the next day the bia saa yen politicians ye supporters no me ntimi nhye asanteman mabunu so omo nto nhye sompa obia ne nakoma obia ne say they interpreting information and the amount for say obo politicians no omo sere na so no supporters na kontokwa because menis Dodoviti radio station ye be wie no bo hu se yedi nkomo ba yan kan ensem yi a atiefo no be kontokwa wo yachi abra ye kra ntimi control mo nti mesere say party na nkasa ntimi nsoma mabunu bi so omo nko UTV no we say kata no mo chiro no na it was right. The position of our party, you elected night was very right. So there be yenemo nenam UTV mo boa yen mo ma yakwanya bekasa collaboration. Nemum empempen so ye hu se mu program kama ye drain. As akwa one sided. Ebinom say oh Mr. Logic wo kasama party no and that is on an official mouthpiece of the party. Logic bet me atena ho aka say me nem free the position of the party. Enti say omo gidi sa be politics because na mama Brown ha na enim. Me kai NDC youth wing ekoto abasa be ekoto abama pablo NDC for mabunu kokonto kwatwa omo se kai twetwe atuo akuma ne ade UTV and discuss that issue yeti kroma NDC call mo national elections flag bearer Dr. Kwabredufo ye mafia na ma ne resign ye every NDC UTV showbiz and discuss it nanso da yeni ayi nua panyi honorable Alankodwo Chematin resign free MPP NDC UTV showbiz and discussing throughout the program and it has become consistent at this ready I dey say in UTV for ne say yeni omo ne kabo madwumadi ni sipi mpempenso ye drain omo mi nyina mfa akomapa yen as a government entimi masa ban bi betena konwa so na mfom so ma ne ho but the basa mo ka mo man the right of reply sa na mra no kraka so man hene so who come in for after me who asem I rejoined them. Me so akwanya na me nkyere madwene na me de madwene nkyere ba na wa fa me madwene nkyere no atetim se de kyese wo mbume on fa me nya hwe me nsa hwe wo anim wo yesa de a wan hwe yi a obi tenchen obi use a different approach e bi a enye good to you. We don't entertain this in our democracy. Who say the National Media Commission they've raised concerns. Ghana Journalists Association omo express or disagreement and disapproval. Now this ready at the moment say National Media Commission, Ghana Journalists Association, ti mu nyina na mo wo Ghana ha. And UTV A+ Bulldog. Etimi tra TV so di mampanyina tem. Etimi tra TV so kasatia the vice president. Important dignities enti Akufo-Addo boni a waye ne se obedi mampanyi no ye free SHS ma Ghana fo mabunu ekọ obi ana enti Akufo-Addo boni a oye ne se oso ba be mampanyi no de nhyehyeye ba bua Ghana fo se waye mfonso mpa oni abusua se waye mfonso mpa oni ma se Akufo-Addo aye mfonso mpa Dr. Mamudu Bawumia oni nipa ba akomienu bi a omo dono enti ye mo akwanya betra radio so maka se me kroma dan ho ase o mahene ebi ameni babu na mapia firi ho adom ne pema asem yi pa mempo nipa dom ibu me na me se ne ho a me betra radio so na mampanyi dada adwo mahama me kakasa ho ntie e de akere no nti mesere se ye ne yenya akwanya betra TV so ye ne yenya akwanya betra radio so in as much as say ye kire ya dwene no we should be the chorus yemfo buo a yen amamre ne amane me de tete ye no emfa nto ye nkasa ho menya sure some politician bi wo na wo kan bone a waya obetwese kan na wo betwe turo de aba wo so na mum ekoye se akoye atenie kasa twitwie odi gu ne ho fi de atene sunsum so a wo ye nipa se ne wo ye sofo mpo a okay obekasa Francis Dodovi mami ntie wa no pe le yo le bi eti asem fufu